Shubor nakaslem jong unong san hima. Kawai ka samla khasi na Meghalaya kabalatip kating kum ka Janice Peaceful kabalit puli sa Bangalore ringkat ki samla puli MSW na Kristu Jayanti College hakalay potrik uyayong arhaja apusan kilapulong ya kajing ajing hikay halor kapang communication but interpersonal skills nakabenta ki nongtre jangka Vatsalya Charitable Trust ha Bangalore ki badan kumba khat khandai ngot ki nongtre ki balawan bani shimbenta ha kani kajing ai jing hikai kelas dang na kajing pensyai da kasamla sorormi Jesse Zimik badlabut sa kajing elekai sedang na kasamla G Kalpana kasamla Jani Peaceful iyaw pniaw kadi kasamla khasi kabala ai kajing batay halor kabenta bakong san jong ka communication but interpersonal skills kad ba kasamla sorormi galakdaw syapang ki jat bat kajing koridor jangki kajing ikran klem ktien ling ba ka role play galapulong ya kajing hikai ka ba itanat bat kring bantip kambania unong san hima ulayo banyakran lingwa ka phone bat kani kasamla pule ka bodan menta ha Bangalore. Hi, so we are on the way to conduct the student-led training program in Vatsalya Charitable Trust. Kublai shibun jeni nyopniao Kulentar. kublai pi ba menta pidan sha Bangalore ma Mentang ngadon sa Bangalore ngala jandap hi. pi pule Ya. pule ayu sha Bangalore Nga puli ka master jong social work tinga puli hapo Kristu Jayanti College. tie gitu ka Nga ngale specialization haka medical bat ka secretary. la kan usnam pidan sha Bangalore menta Dang tang asnam hi menta. tilno pin pendap Ngin sadep ha ubenai benai mi kum tu ngila dep tang ba dala dep nang tu pede nga haban sa ni namar bang haban up saya ka convocation day te ka convocation day kan day ha u khat nyau trik jong benai July te thule menga na mak tu video ba pi pha pi ma pin let ai training kumno pi batai ba kumno pi let ban yakran ba kitu gibru stu sha Bangalore te ha ka tu ka video namar baman ka semester m ngi juya le bet yakini ban let I training te Hoi. te por bangirang day ha ka third semester ngi let I training yaki khana school te manta pade bangila po ha ka fourth semester namar kala de kalasia ma te ngi haban let I training sa hakini ki company haki long hab let I training sa ki professional workers ken Hoi. te ngi let I training hapo ka day kum ka agency kum tu Hoi. te ngi let hapo Vatsalya Charitable Trust te hang tu ngilet I training ha kabaya te kum ka topic jong kata ka communication bat ka interpersonal skill te ha kata ka training pade ngilet train ke ngilet I training le ki professional workers batre hang tu hapo agency te ngi I training sa phang kata ka communication but ka interpersonal skill te kata ka skill kata ka communication kalong kum ka eding kajing ya dah haban ya clear ka communication te kajing interact kumnu ya interact para colleagues kum tu Hoi. interpersonal skills pada kadai kumnu kan perform ya kata ka kajing ya dai mo but iwe inok try but para nok try te kadai kajing ya dai jo kita ki colleagues te namar kani ka interpersonal skills but kani ka communication skills kalong very important especially kum ki colleagues mo kumnu bakin in wanra kata kajing kala po ka sinong ka tawa po jong katu ka company te kum ta kai ja satanar ita ka timuna pilai kan ngot ta jaka ai jingi kai te na class jongi te ngilet langut te iwe banga khasi te iwe de na po ide na po Chennai but iwe ide not easy te ita ide no Manipur the langut ngilet te ngi I training ya ki khat khandai ngut kita ki employees support jong katu ka yu pilai kan ngot dan si kelas ha kelas tu pi
Dah kelas jongi baru ngidon berpanggun, tangbang ngi hapi mar langut palet ai training. Tingi haban wat mar ka company lani ka NGOs lani ka hospital tingi salet ai training pat. Tela ka jong beki group. Tena ka group jongi ngidon tang langut. Tapi dan em kerja sekuyu haba pilih training sudah mo. Dan em kerja scouting dan sekuyu. Avslutning det. Long week kumba dan hashilovi. Ni om lele. Di anda update kan dia report sa college. Ni haben I report sa college. Then ni haben snasa ka video kum ka short clip mo. Bangin haben upload hapo ki social media, haki LinkedIn, haki Instagram, haki Facebook, etc. Dia nak tak pada ni haben penbi haki kot kubor. Ba pandai kanu ka kot kuboru tang bangi haben penbi baik dadai ki kot kubor ha commercial long ni. Kasiro lab submit siti. Kasiro om lele re tang badangi la submit ha college pada in sa translate no into English kan. Tengi submit pa pot department. Kumtama. Di hakta ka college bapi le don kasine em. Nya dan hi kasina kelas jongi tingi dan tang argut. Tambah ni junior jongi ruk ti dan hin ringut nyongut tu. But nak kiwe ki department le tebun haki kasi. Tama. Di sotanat payak ta ka jing jong pi te. Menshwa pi lek boleh pi pas na pi chnong na chupan itu le mia. Te ngadai na po paju orang thong te ka paju orang thong ka don hapo Southwest Khasi Hills mo keruat te menshwa ngadang pulih hapo Nativity Higher Secondary School te hadin dalak pas ya ka class 12 nang tu ngalet pat ya ka Bachelor of Social Work nang pulih hapo Women's College Shillong ka badon hapo lain kra. Dia dap nak tu pada ngasawan patsa di Bangalore dan pulih ka Master of Social Work hapo Christianity College Bangalore. Beli village sa Bangalore, beli dan sa Shillong. Shillong ta dan hi tamba. Ngaku let ya kata ka specialization jong kanika medical birth secretary. Te ngala research bun bagi college ki institute mo ki university Shillong ru ki biang hi tangba Shillong pada talak dep ya katu kajing puli nimyo ken ban apply kam bet na college. Long gitu ki company ki company ki job placement ki duna te na Shillong. Dan rai dasani pada Maria da pule kin one by direct kibriu na company kin one shim interview by direct din tu ngiyok kam by direct long dang ila ban perform ha kata ki interview kan tin ngiyok by direct Kamut pimut ban what comes to sa Bangalore hi ndap yadam. Ngong bangan shu le experience hi shani she's name as name kum tu dang ala kam yok kata ki experience mo ngan sa let ayu sa Shillong dan sa apply kam sa Shillong kan. Di kalau kumno ka sok san am bisa ti ka biang. Ini ka suk ba ka singan ba but hangi bang ya sa mangi ya bun ki not east ru tak ni ya so bang ba. Tinandon biang su ban phablet ban ai jing hikai ne kala kur tu ka ba phile hikai. Kanin ke kelas program bang gile te dat nani kamut ngin sa shu dep no ngin sa shu thok no tangka exam te dep exam ngin sa shu long la kut bet ken stang ban shu apply kam wat kam ban mo to satana last village chai ka to last pi pa ka kubor katu ngile le program hapo Vatsalya Charitable Trust te katu kadai kum ka agency kum tu ka ba pet na ka banta kini ki khana ba kam duna ka jingyo jingkot na yin te kimyo lat ken ban let school shawai te ki wan sa hang tu khnang ba kinyo jing hikai nang tu lapo jong ka tu ka agency te nang tu pada ngi sa ai jing hikai ngi ai training ya kita kino hikai ba hikai kitu ki khana to ta ka ten bok kin bok pi ba pin pule ba pin pas ba to kuble bon mo sa kuble shibon ni piro